When we say now wine, right or wrong, you do it like you're blind. Right or wrong, if we say this way, right or wrong, if we say that way, right or wrong, 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 you're right or wrong, right or wrong, you're right or wrong. Get a load of this. Rise and stretch time. You're the reason I get up every morning. Oh, yeah. Bagus Oh, yeah. Kiko. headline. Basta com outro nome para verdade. É verdade. Might as well. I like it. É verdade. Mas quando lantada, tem verdade. Te piace Sí, te like it. entiendo. Es verdad. É verdade. Hindi ko bisa ang Chris Rick. Itong lantada, itong verdada. Então, verdade. Verdada. Created by V. Created by É verdade, Tibi. Created by Patney. Listen, no, you don't steal it, no? Oh, you don't steal it. Don't do it, don't do it. Pero mensen, sowieso, as promised, no sting. Top 10. We're gonna vergelijken, sowieso. Let's do this one more time. Fellas, are you ready? ¿Y qué para mí? Otro año me estoy trajo un nuevo. O sea, Antes que lo digas. no te sei isso, pero Ramiro também saca um asali pro mim. É Ramiro um também bio. começando a 10. A mim também bisabo se... Ah, também bisa em novo. Não, São asali ayer à noite. E se nos lista com nossa raia não está correto, sempre oriente não por mandar nos message na 6992727 because you never know there's another 10 outside here. So we're here to verify. You can fact check us. Feel free. Pero Ramiro, na número 10 que nos tem? Nos tem Travis Tip Top Tucker. Write It Up. Group Master. é bio. E Na número 10, é novo, me tem Groove Master, Melvin Baptiste. Blackie. So Blackie went from... Mas é agora, diz que tem na conta. Y ahorita no está papi aquí Ah, cambia. ok. Dale, Vi. Na número 9, Ramiro. Vale, listen here. Él es Listen here, nueve. Linda. I given the number. Can I do me? Ok. I need to put you in jail right now. No, listen. I send the number. He go old and Amit he go new. presidente de... No. What we not gonna do? No. Ok, vamos a votar entonces. Amit presidente de Volado. En esta mesa sí cuenta la votación rápido porque estamos impar. Dale, 9. 9. Botín Nigel Sashi Hook. Let the base cook con infusions. Lo que me tem 9 é novo. Buleria, Darwin Camp, Master Gusto. The main event. Wow. Okay. Como hace perro. Wow. Dale, Vi. Wow. 8. 8. Mervin Blackie Batips. Energy. Groove Master. 8 biting Tsunami, Carl Rosenberg, Galloway. Wow. Na 7. Yetsenia Queen Shine Martínez. Far Away. Bulleria. Ya este se volvió ciego ya. 7, Big Rick. One job. 10, 9, 8, 7. Que pra mim não é bruxa, não? Porque biting meia de bruxa, tem gente que usa um So you can't remember the last name you mentioned. Tú eres humano, ¿no? Dog, man. Olha, bom, nós tudo é humano. Dale. Kiko Botín, repetir otra vez. 7. Ramiro. 7. Yetsenia Queen Shine Martínez. Far Away. Bulleria. Old Mamma one. mia. Old one. Amitin, Groove Master, Travis Tucker, Ok. Okay. Tiptoe, Ok. Tiptoe. Okay. E na 6. Derwin Master Gusto Kemp. The main events. Bulleria. That's the old one. Or you have at 6 at the new one. D'accord, sí, a ver. Big Rick, stick with the program. Afterwards, Dale, we're going to go to the dale, comments. dale. Okay, vita baby, It's so piping gente hot right mandame now. outro cookie. Misa, papi chulo. Pero stick with your Não list. nada. Eu olhei Amitin, Duro, Casper, 5. Capper, esa plata de la carrera rindió yo. 5. Mitch Almari. Kurukuchu. Tsunami. The new one, 5. No sabe contar. não, vita baby, por favor, mira se fosse, mas It's mandame coca para parece que tem fogo. Okay, no, pero dal by, no so do the Amitin, question. Tsunami, Rich Almari.
Mitch. No Rich. Rich, están acorazados. Rich Kardashian here. Listen, 4. Carl Galloway Rosenberg. That's Turn Around, Tsunami. That's the old one. The new 4th. Queen Shine. Bulería. Far Away. Number 3. Risha Mighty Quans, Right Yeah. or Wrong, Zeta Van. Sete que le busco. Ese te queda mejor. Y va arriba te que le busco. 2, Ashok Diamond Ship Gario, Born in Circle, Grandmaster. Y número 1, Meninosa Vita- Safe Day One, Vita hallando Lord un- Lali Sánchez. un- Te la hace la- Ahí va, ahorita hallando información Lisa que Kaki. con 10 Bulería Camp. Okay. Ok, ¿qué va? No te pise un nombre que Say mandame the fine, Big Rick. Jesus Nice. Christ. Ok, Proceed. So, na 10. sí. Otro cosa cambia o se auto solamente adjustment. Sete adjustment que não, isso aí mesmo. Na vez que na vez que ele viada queima não. Ele sí, me hace importar. La que nos da también en los comentarios de Facebook y vosotros pensáis de Ture con aquí. Pasó ya que vosotros está vociferar durante el wildcard. La ganosa pasó esta hobby importante para también que vosotros pensa pasó end of the day la mayoría de vosotros son que participa de y te suena que te va a bailar cantica ribacaya y si vosotros bailar en el talk well también vosotros vais a bailar. Ahora la ganosa en comments. ¿Qué vos pensa de Ture con aquí? Yes, let us know. Mane no sakabi wak kuisung biel kunobo, botawa kine a barra e botawa kine a subi. E barrada não cita shock factor. Ok, vale. There's another 10? No, Lord, no, man. no, tem outro tempo. La mi manda É um verdade ou é um lantada? el número 10 Devin Camp. Okay. Ok, saquemos aí for the Another person. No, other person. If Saque you da renda have to seguro. say one more Saque da time. renda seguro. Ajá. So, é um prometo Es todo un gente problema, seguro. Okay, es un que sabe biseco tá amite nem que Oh, wow. não conhece outro, pero me tá bisa que não tá. Ok, pero dale pues. Ok, vamos a hacer tu I conta. swear to God. Mi team primeiro, número 10, Bulería. Número 9, Melvin Baptiste. Ok, Group Master va para 9. Ajá. De 8, ok. Ahora lo vamos a hacer así. Sí, please, ajá. De el número 10 que entró, quiero que me lo diga, que lo diga bien. Derwin Camp, Bulería. Ok, Derwin Kemp en la lista pasada en el top 10 primero estaba en el puesto número 6 y ahora descendió al puesto número 10. Wow. wow. 4 spots Ok, down. 4 spots vaya abajo, él ha perdido puntos. Okay. Quem mais? Champions League, Ok, número 9, era Blackie. Blackie. Blackie estaba en el número 8. E a O? Cuau está en el número 9, la baja Um puesto. la descendió un puesto. Okay. El next meeting, Galloway. Ese está el número 8, Galloway. Galloway para el primer lista está de número 4. Okay. Ahora está de 8, la descendió de 4 spots. Not swash. Número 7. El next meeting, Travis Stock, Tiptoe. Tiptoe ascendió. Pasó del 10 al 7. Wow. O sea, Well deserved. 1, 2, 3 puestos ascendió Tiptoe. Write it. Mita que eres y no está mal. O sea, a no está tasada fue facu, cantica Yeah, está we bon. love that song, we Y love está that song. hit fue ribacaya, mane. Bon. Está un cantica bon. Dale. El next, Número 6. Mitch Almari. Curucucu. Ok, Mitch Almari descendió un puesto. Mitch está en el puesto número 5. Él la pasa al número 6. Okay, so you went now 1 spot down. Número 5. El guy más feliz de Aruba, Casper. Casper no avisa ni hola en el top 10 y ahora entró en el So top wait. nuevo. So Casper wasn't even in 10. Sí, And he reached where now? sí. Wait. He reached where now? Você para aqui, você tem uno de Grafson Sissendorf. Uno de 30 la pila. Listen, Casper now no- upset the whole situation. Zet er In that mi school? Você tem Net graf, wat je bij 10, me? Grafson Sissendorf. Casper no descendió ni ascendió. Él llega. Aparece. Él apareció. He like the ghost. Literal. Ele é 30 também, né? Mi taque, ¿no? Listen, Linda. Yo creo que Casper dijo: si esto es así, no hay más promoción para carnaval durante años. Número 4. Número 4, meeting Queen Shine. Queen Shine. Bulería. Una etapa promete envió. Queen Shine estaba hasta promé. De número 7. Ahora quita número 4, si no mi nota era, ¿no? Sí. A vos que está Sí, número 4. Okay. Ahora, Tá vira tatu, tá aquele mesmo coisa. Pero só,
Tatu te quedan mais cosas, de estatua quedan a 3. 3. Entonces, a diferencia de punto nan up there remain kind of similar. The distance, I guess. Ora, 2 está Burning Soca. Ash Rock. Y número 1 está Lord Lally. Lali, keep it. Ora me está walking up, so un adentra y gente está apuntando quién a Sally. Ajá, Y eso word. es que Sally está de lista bio número 9. Nigel Sochi Hook. Let the Base Cup Infusion. Jesús. Mita quiere está. ¿Te imaginas Sally hasta un solo No, Sally? un solo Sally. Sasha sabe meter el finalista? ¿Qué? Sasha? No, de top 10 no. No, ok. No, de top 10 no. Ora Nigel Sally for. So Saucy came out. Sochi, no worry, paso de nos corazón va a quedar número 9. verdad, sí, Y de sí, mi corazón, Saucy. Casper, bueno adentro. Oh, Estoy wow, caña, wow, ven. wow, wow. Pagamento de carrera, así, guardamiento de placa. 6 serve vai de 20 para... Não. Ah, e voltar minha câmera? Não. Stop, Big Rick. Ló, man. Pero o quê? É ponto de diferença tá entre Ashrock com Solio. É 18 pontos. Ah, you got the numbers. I think it's kind of important to know the numbers, you know? Yeah, pero me lá que sei. No, Linda. We in the Va, verdade, mi no sa si- verdade, mi no- me tem transparência Não com o sabe número. se não se sabe Venga, apunta para Que me puedes prestar un momentico para leer la lista rapidito Porfa. arriba. Paso, Nanta apuntando para mí Sí. repetir. Ok, Alright. agora você tem lista bom. Vocês são En on Facebook, saludos para todos los que seguramente- para Facebook. Ok, Menson. Y es para mí repetir para todos una arriba. Facebook número 10, esa que está lista nuevo. Número 10, Master Gusto con The Mind Event. Número 9, Blackie con Energy. Número 8, Galloway con Turnaround. Número 7, Tiptoe Ride It Up. Número 6, Mitch con Kurukuchu. Número 5, Casper, The Last Bus de Juve to Juve. Número 4, Queen Shine, Far Away. Número 3, Tattoo, Right or Brown. Número 2, Diamond Chip, Burning Soca. Y número 1, Lord Lally, The Lizard Kakin. Amigo, wow. Es una entre 9 y 10. Punto una meta basta close. Es una entre 5 y 6. Meta basta close. Es punto nan. Diferencia está basta cera. Tahaya. Menos aquí vos está pensa, pero a mí tahaya que ya un simán aboy. Y ya botada en polémica cava. Tocante aquí. Ahora vos me estarás la goodbye. Si está un error o no está un error, ya un semana pasa, carnaval está de en cava. Vai ponto Solski, se Sols por mim, se querer, mas ponto sua amiga. Ou se não está apontando, se Rukia cambia. Pasó, ajá, ¿Quién ha salido rookie? ese también está otro. ¿Quién te rookie? No, el rookie de año. Ajá. El rookie de año queda para Rusty Jr. Ah, ok. Él la gana, mientras que ese queda con su punto. Ya ¿no? no son eso. Pasó, ¿qué otro rookie está tin? Mi nota que era tatin más abajo. Un landada. O Un verdade. rookie estava da falta. So, tem rookie novo, a Gambi está se tem rookie novo. Ay, ay. Ok, pero ya Ajá, va. não é assim que tem. No. Ay, ay. Bueno, Rookie novo do Jorian, tá rookie, Jorian. ahora con el mar. Cacho tá bem, Cacho tá bem. Y ahora con el Marto Bejasi, pasó ya el placa pasa para. Para mí. Não, ele não tinha mal, da tumba do Claro que sí. Sí, señor. Espantacou também. Claro que sí. Team Publicidad. Amahuac en mucha mujer para Bandy Rusty Jr. Felicitando, pasó la gana Misa Kiko, la gana. Jorian tá rookie. Tá. Who Japanese is that? Jorian, são de Cacho tá bem, Cacho tá bem. Pero sei tu su nombre de artístico? Não, artístico aí chama. Pues ahí no Julián. De ese Queen. Pero não duna reconhecimento. Não tá mantendo 3 rookie. That's good, va? Não tá mantendo 3 rookie. Lord of mercy. This verdada is wow. Wow. Ok, pero un genio por explicarme pasó. Popi gente. Ya empezaron aquí a mamar galla, ¿no? Nada más Wow, que wow. nada. Rookie de Facebook. año a Bay Patatú. Pero mi pregunta está: supuestamente Kiko trata error. Pero não tá bisquina, não tá mantendo 3 rookie, pero Jorian tem mais pontos. Okay. Pero un otro cosa también manera Ramiro Cabipuntra, si un gente también por mandar nossa precis
where they discovered the error? What ¿Dónde? was? Porque Ayer, Putting such a antes de ayer. switch. sí, pero porque hay un margen así de grande en todo. O sea, para mí, quizás esto hay dos maneras en la entrada aquí. Supuestamente, aquí tuvieron que haber hecho que todo el mundo está foul. Porque no puedes apuntar para uno. Supuestamente, lo que me atende Nicole Papillera, de melodia, de gente reparar com esta roupa boa. E melodia, se me terá, é ponto mais alto com letra. Okay. Se me terá, me atende. But then another thing too, my name is you have like a Casper who wasn't even in the top 10 and is now in the top 10 at a pretty good high number. E tem outro nan ku Asali, ku tauta massa boa. Pero que number Casper tá tem? Essa é uma boa pergunta. Big Data vai aí aqui diz. Okay. Na banda que dá para via de Bepi Faro, na vai recontar. Jesus sei Bepi. Ems, bom dia, feliz Aqui Paulo. na Amanda também. E falta também é de high and lows. Sim. High and lows. Uh-huh. This high and lows gonna be tired now. I think somebody should come with a song called High and Lows. High low também, se me terá, esse sistema também, se vou High conhecer and tal gente, anda, nem põe 10 pessoas me conhecer, meu brother, não, ainda vai assim, não. Olha, Se me tá terá, ele. eu ahorita vai estar. Você que esta Jammer sí pasó a la final, va dando un resultado ya a Nature Gente y es un juego para celebrar, celebré y Turgente está contento, pero mi está ya bastante fastidioso, te hago aquí para un reconteo, o sea que está allí es un... Parece, ok. Não aplica high e low a base de reglas, certo te falta. No, dice que no, supuestamente fue un error de la computadora Sí. que en una categoría, aparentemente la de las letras, no se quitó el high bajo low. y el alto desde las prefinales. Sí. Ahora se supone que, me está comprender que tiene hópicos, hopi trabajo, pero se supone que en el caso de aquí, que está tan delicado, que hay premios, que hay trabajo de promedio, no me esté un gente que está cinta, si tú chequeo promedio que vos dando un resultado. Está comprender que vos sacas el arpa, vos meter a comenzar fue comenzamiento, pero sé que que se fue prefinales. Ya acaba, esa que está malo. Ahora vos meter a cinta, derecha fue prefinales. Y por tal otra tem gente que sí lo adentra y gente que no meter adentro lo calla. Fue. Ahora va a quitar una noche fue un participante para vía de vos error. Até aqui, ela agora aplicar solamente de melodia e te pensei melodia com a parte mais importante a barra. Bota barra, pensei mesmo. Não te pensava que o Nicola explica aí. Não há aplicar de lyrics nem de performance. Oh. Good to know. Ehena na kasa. Matende ko tabay tiro niya que músico nang inan tabay gulya din lo que pasa pero nang kaya un rem up na mira sino matende nang kaya mene yo ta basta. Some people go home. Si un Party done. Ta basta paso no ta un biaba de gulya pilgi. Oto na haya no porta. Sakto un pill sing awa sing. Duro. Yeah, it's a hard pill to because this is a lot of time and effort patures nang. And you know, at the end of the day, patur. Sagita patur e participante nang was in the pre-finals, and that's in the top 10. At the end of the day, they were all robbed from a moment, regardless como pone bise. Rukia cambia de tabela hala. Não pensava que não Joren, Setni e Rosti Junior. Checo Feco. Wow. Feco, by Fleet. Wow. Nada dice que no, pero si está en prefinal con esta conta na final no está comenzando a cero, increíble, buena esta altura aquí. Altura aquí. En not hope duidelijk, because lo cual nang hasi ayer to show all the points was for the final. They're not judging anymore from the pre-finals. This is this final El tema con situation. prefinal está con computer quita ela como se score asina. Acaba fue prefinal. Who created this computer? Who created this system? Pensei na mencionar prefinal. No, A ver, who created? Elon? Não, é gás assim aqui. Hawk? El mejor cliente de la isla. Aí va, meti mais conta, meti mais redo dentro aqui, Ahí né? drenta, lógico. E ponto e motivo para Kiko pedir conteúdo tá para once and for all. A que também capital letter, corrigir
lilinan de agua. Que no queda abseta, que no queda abseta de favor. Ay. me quieren Colegí el aquí Ajá. y no queda abseta de favor. Ok. Me quieren nada así de nuevo para Najica Casper. Casper, buen día. Casper feliz viene mañana. manejo no habla de visto. Spirit. Wow, Casper. O sea, você acabou a cabeça de morar. Mita wa que memes não coming. É verdade. Es verdad. Es verdad. Wow. So, Este sí es el verdadero comeback, brother. Right? Lesson linda. Boy, Lesson linda. va dentro top 5, Mas man. vai estar casa, sabe assim que era? Ele para papi, su copa pipi. Baros, que mi brother Baros que é para pipi. E não sabe, mas você sabe isso tá. Tú eres también pendiente de lo que está pasando ayer anoche. Y me tocó a músico, una mes, me te quieren hacer que ves. Y nada, ahorita para no dar ningún tipo de declaración. Na unidi, você. Te oro como Claudio avisa Pardicos. Pero party cara a salir largo, party cara a salir feliz. Isso era amigo vai dormir. Eu avisava, não te avisa não, eu te avisava dizer. Daí me manda mi no, Segurito se no está- source na México, o Atlanta acaba para poner. Segurito ese novio de Casper, que lo andan defendiendo. But yes, maneno sa mensen feel free para mandar nos messages na 697 of our equipo por message nos riba Facebook your thoughts and your opinions of this all. At the end of the day, Lali Akeda na número 1. Ashra Kubanin Soka na número 2. E nos Rookie of the Year manena tabisa. Tatu, nothing stop sim. He's a tree. Pode respect ang tattoo name, no? Tatu tá perfeito. Yes. Well deserved. Tatu Well deserved. ela sale bom também. So, hora que ela começa back, tá tem como 1000 gente bom. Hora que ela começa a primeira viagem, tá tem 20. I mean, Ahora Levin Beck ya está 2000. Ya acaba. Calamón. He get audience. Contesta começa a 19 back de noite. Jesus. So, ya acaba. Ela sale bom. Wow. E lo que não faz diferença, nem tá tem coro, pensei. Oh, wow. Bobessi. Pero mirando aquí, tú eres con pase aquí nos espera con aparte de solventar lo que está la tabla de score. Otro año lo tiene fresh people culo por hace una auditoría de tour con equipo me pasa para Não espera. anunciar. Ese está y nada más te busco manera más efectivo. Y también el tema que pasó tú que a comenzar café pré-final. Gente quejando de tipo de jurado con el taquis. Y plus, de en el final también tuve problema con el jurado que tiene relación con un día participante. A TV. Yo sabía que ese era este. Yo sabía que el que me mandó a dormir era este, ¿no? El de arriba. La fotico de arriba. No. Wow. No. Você sabe. Nunca mandava toda a informação. A menina não precisa nada que anda mandando nada. Esa que me estás ahí así. Sí, ya es. Você Sí. tá quieta ainda, me sabe ela largava? No, es que mi no sabe, yo creo que él se divorció de aquí. Porque no es que no manda ni un mensaje quejándose. Não, mas espera que o outro tu rende participar, não era aberto, tu rende participar sobre receita. But there needs to be change. Sí, However you put it, exactamente. flip it, turn it, twist it. We need new blood. Tinha hora bota pensa, e qual que ele vai passar também? Ele vai passar 2 anos, vai passar. E nós pensamos neutral heads também, neutral heads. E quando jurado também que ele toca não problema, mas também que ele toca tu rende conselho eu tô Yeah, na I rua. was smart. So pensei que ele tinha um sistema como vota, que Olha. a menina por vai vota para mim 10, ela me Vai. toca 10, não. Va a selectar gente No, que pero está tragando no, la Lena. migración, como Mire nunca que estaba le- aquí bacalla. E punto tá back. You have rules and regulations, which was the one job that they had. Rules and regulation with the high and the bendita low. The high and the bendita low was not applied. It's gewoon ridiculous. Pa, what we is 4 days away from the end of Carnival to find this mistake? Like, really? For 2026, we really needed this? But then again, other hand to be said, thank God we have this, so maybe we can have change for 2027. 73. Mas 5 bingo lema para 73. Yep. Pensa
Ya, pues tengo un culema y con presidente también de bastante organizaciones, ¿no? So, Smack, vos este presidente nuevo, mas no sabes que tiene que esta papel que es música también tiene presidente nuevo. Vamos. Pero ahorita espera el cambio aquí de lo que te viene stick música no vira en un gobierno en Venezuela donde la carta cambia y el titeretero queda. Pues así también por más experiencia y más contribución que Vallegues hacen a stick música, me te quiero este momento para botarme la galos. A mí te quiero investigar tumba também, para ver se tem qualquer pessoa. Botar dentro da Gina para su Bota que corriente também. é verdade também salina também. Não te pedindo para repetir outra vez a lista, Ramiro Brat, repetir a lista outra vez, a lista correta. Eso nuevo. É novo. Vamos. E Rock of Flavor também, também usa corriente acaba. Me te quero com Pero ¿por qué roco? Ah, sí, verdad. Uma coisa assim. Ramiro também canta Calypso, outro aia, título para trás me tá bem. Olha isso. De pra trás. Uau. Tá Óchale, quente também para mí this early in the morning. Están alegres, vale, Wow. están felices. Ese que está feliz debe ser fan de Casper, porque le entró la canción en el top 5. Estoy seguro. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Capso Sutata sale bom. Quem é papo de Casper? Quem é papo mal de Casper? Aí ela sale bom. Quem é pisar de Casper? Quem? Cuidado, me entender algo. According to his É name. gai venezuelano, quem tá? Ai. Ai. Daddy coming to the boy. Ay, ay, ay. Defend your child. Aí, bom dia. Wow. Manson, me te voy a repetir lista nuevo otra vez. Número 10, Master Gusto de Man in the Band. Número 9, Blackie Energy. Número 8, Galway con Turnaround. Número 7, Tiptoe, Cut It Up. Número 6, Mitch, Kukurukuchum. Número 5, Casper, The Last Bus to Juve. Número 4, Queen Shine, Far Away. Número 3, Tattoo, Right or Wrong. Número 2, Diamond Chip, Burning Soca. Y número 1, Lord Laliku de Lizard Kaken. Esta es lista nuevo. Con la queda, con el abordo modificado. A mí que tiene fue mi amigo Amsush. Se la baja. Hasta Gino Petrochi de Riva Facebook. Ela baja. Turn around, really? A baja? Wow. Not nice. Não, me tá contente com o Casper, tá dentro, sei se, olha uma técnica que você, pero Sai ganha, B! Não, Daí não, eu contento. Não, me tá contente, cantica toda bom. Ele tá dando toda bom, tremendo letra. Ahora que me das una pregunta. Pero Ahora que vas a hacer algo más interesante. Entre nos. Si vos lo tienes que es un cantica con notas en el top 10, ¿cuál queda fue? No llega por ni a prefinal, pero vos sos usted. ¿Cuál es un cantica que vos lo quis y que queda en el top 10 aquí? ¿Y cuál lo queda fue? A mí te sabe, a mí te hinca back saucy. A mí te hinca back 6, 7. A mí te hinca back. You can hinca back. No, you ponte was never in it. serio que 6, por eso. 7 wasn't even A in mira it. dice sunku boquear para dentro. Ok, fine. A mí lo hinca saucy. A vos lo hincas así. ¿Y a vos? A mí lo hinca só se back. Pero ya, vamos para 10. No, pero botico saca un. Ese también está otro, ¿no? Sea. Vi, ajá, ahora botas hincas así, ¿cuál vos lo saca? Casper back. Ya vos. Hey. Café, te faltó pagarle a mí también. No, Casper is my boy. A mí lo- But it is what it is. A mí também se fosse flat. Me te hinca só assim e ¿Y cuál vos lo agafó? só ali tá tu. Me te sacava fosse. You taking out number 3? Bota bio acabam. No, Daí copa rende. That's BS. I'm But then you might as well say it for Lali. Pero ahora, Lali Bio too. ahora vos estás sacando ese para hinca 6-7. Serious. Não. ¿Cuál vos lo hinca ahora? Me sabe não pôr número de som sim. Me sabe como. Pero a mí. Ajá, ahora cuál vos lo hinca en el lugar ahí. You're trying to be politically correct. Stop A mí it. lo pone só se back saca tatua fo. A mí está sacando Casper because he wasn't in it. So, you know, in that sense. But say, me not pensando que su cantica no está bom. No, me te quiere que... That's Sí, it. ya. But so Saucy is the only one who was in the top 10 who come out. In that aspect, me ta doing the switch. Do na rende young chance. Honestamente, a mí lo... Yo hubiera sacado... And then you don't agree with the winner who's Casper, like, te- agree with it. Casper, te Well, quiero don't be mucho, nonsense. pero yo lo hubiera sacado y yo hubiera dejado a Mikey. ¿Quién? En vez de Casper, Mikey. Who's Mikey? No. Who Mikey? Which Mikey? Te la Sí, a casa mí de sí. top 10. Which Mikey? Mikey Campo. Su cantica no está bom.
Amago se fandiga. Vos sos coisas duas diferentes. Tem groove Sí. e tem Sí, power. pero ahora no está aquí para lo que vos te gusta. Más puntra Eso, abo, cuál sí. vos lo hinca, para abo te Pasó, gusta. Si seita abo te seita gusta. big, no? Big, Sí, a mí big big. que George Abo que- bo gustada. Sí, también. No, pero... Abo que George bo gustada. Basosita pa mí también lo vivo visto. Vos aqui comigo. Hey, by the way, no, this is just humble Sí. opinions. Sí. Nobody gonna get vexed No, nada personal. if you're in your top 10, Todo the es new bueno. top 10, because you're there. So according to the numbers, you're supposed to be there. Okay? Sí, Those sí, don't get vexed. No Stop it. no se está quitando mérito a nadie No, en realidad. no, stop it, En stop realidad, para bien, para tú eres una Sí, bueno, con la queda, si el abuelo está de 1 TQ31, TQ30 tú participante que va a ir en la final. Realmente espera tu gente por aquí queda contento de aquí y turcos por aquí queda claro esta vez pasó a comprender que durante la noche de final esta queda pues esta queda clara lat jurado está remote de bullyingando move by cast de viaja nada no te queda para explicar y de una detalle para detalle con el acuerdo puntual por así se lo pasa el lo por acuerdo corregir de viaja me sobre esa noche pero dorku acá y lat mientras que también necesita un factor que está un rol ahora Street Music es un nuevo que te va a tomar comienza a preparar un plan donde el pueblo también por manejar así con el wild card comienza a esperar que el wild card aquí queda para forever también para suceder también está otro wild card queda para forever uno espera. y busca una manera donde un día lugar el pueblo está aquí está bota pe tiene social media buen día me te quiere ya eco que por vira un poco más dinámico e interactivo donde vos por sacar provecho de ella. Mira, WhatsApp tá on point. Facebook também. Na gusta eco e campo aí, sowieso. Dice el Milo, pone canción Lerd. Vai. Ai. Data de De quem? Casper? Data de Casper também. Ficou Casper. Boa que nata meio. Spitting image? Nata roupa diferente. Saludos. É um speed chiquito. Não, me está guardando para ir conmigo, pessoal. Vos aquí, me está allá, me pasó. Existe aquí en la Lubidanos, ¿no? Sim. Se me está haciendo mejor. Sim. So, Quando você não compreende que ele é melhor vista com sus Spanglish, whatever. Spanglish. He hurt. Sí, That's what he said. Pensé. He's So, hurt. vi aquí, no vi ni nada, chamo. No vino ni a saludar. Antes nos traía pastelito. Sí. We used to get Vi aquí, digo, ¿quién va a ir a ese We never see Casper podrido de again. la mañana? He gonna wait for me to see him. Lord, man. Okay, wow. Throw me on the bus. But no, it is what it is, Manson. It wasn't we. That's what we're gonna keep, no? It wasn't we. Pero sí, Manson, aceita lo que te va a vivir a Para Pau. usar 6, 9, 27, se botar resultado bom, a botar você aqui com... Oh, merece un playlist. No, playlist sowieso to be. Playlist sowieso to be. Ahora el playlist que con lo llama. Ele chama, bem... É If verdade. I was the Prime Minister. É verdade. Nana bisa checo feco. Hey, saludos para nos oyentes na liba Facebook. Good morning. Hope you guys have an amazing day. Translate the Facebook tá na web aqui. na web daqui. So como na 2026 breast result. Top 10 breast. Picture ng top 10 the picture ng Ela fatal me verdade para breast. breast. How maybe in some language. Maybe in some language Hey, verdade. ya que uno está papeando de resultado, a mí también mencioné de vía también sobre eso que smack a saca para lo que trata para de mucha. Sí, dale. Pues nada, como se saca acaba na mi no saque premio en taduna. Pero me te quiere también llega un momento para es un cuento ahí tú over comienza a pensar para dedicar una noche na tú eres una que haga un reconocimiento a dune un caramelo Sabe que nada se hace. Dale, Ramiro. ya que René, vou ter que stop. Tatu Ganaruca dia. Olha, tá tudo um tempo da Taruki, não? Years ago, Big Rick. Open aí, você. Look, man. Pimenta tá muito. ok menso me te va a ir visa sunan a ver porque no sé ni siquiera ya ni aquí está. Ok. Botas haya ku apenas 3 años tiene el grupo de mucho Empire Carnival Group a gana grupo de año Empire Kids Carnival Group. Nice, está bien. Botín de Dancing Rookies, TOB Kids Carnival Group,
Jairo Martín y Matías Adrianza. Ajá, bien. Ese es un día mucho equipo así. No, tremendous. Ay, mucho El equipo. estilo show. Goza, brother. Lali, you're lucky he's small and in the cheering Pareka, he will see your show. too. La goza. Va a ir viral, dame. También botín Carosa campeón, líder Groovers Carnival Group, Zoe y Cielo su fiesta. Ah, también. Botín Queen of Band Prejuvenil, Champagne Kids Carnival Group, Keisha Gio. También botín premio individual a Bypass Champagne Kids Carnival Group, Little Hope Sister. También botín Dancing Queen Prejuvenil, Centro de Barrio Nord, Alexandra Calatayud. Okay. Y también botín sección lujoso, Champagne Kids Carnival Group, Trapeza Girls. Wow, nice. También botín Body Peace campeón, Champagne Kids Carnival Group, Circo Magician. Grupo más cultural, Empire Kids Carnival Group. Y botín más lujosa, Empire Kids Carnival Group, Yuana. Nice, nice. Premio creativo a Empire Kids Carnival Group, Blenchi. Y también botín carosa comercial, esta va para Empire Kids Carnival Group, KFC. Okay. Botín masa campeón, Don Flick Carnival Group, Royal Dutch Wonders. Y botín dúo lujoso, Little Groovers Carnival Group, botín Kismar, Mohamed y Jackson Yanga, Groovy Bakers. Masa ambiente, Don Flick Carnival Group, Royal Dutch Wonders. Y botín King of Banda Juvenil, Little Groove Carnival Group, ese está Jayleon Abad. Ese es un Cuba Biden carosa que está un DJ boot. Oh, okay. Esto es de Nash, ¿o qué me? ¿Ah? Es un de Nash, ¿es un do? No, mané un DJ boot, es aquí. Ah, okay. Mas, no, es un de... Esta te maneja así que tú Ah, okay. Mas que este es un de Nash. ¿Tú vas a dar? Nash Blinch. Happy to forget. Facebook have to stop. So come more like 20 days breast Botín sección campeón con Don Flick Carnival Group. Y también botín premio innovativo Empire Kids Carnival Group, Choco. Dúo campeón Don Flick Carnival Group. Y botín premio incentivo para esta va para Champagne Kids Carnival Group de Jiggle Clowns. Dancing Queen Infantil Centro de Barrio Nord, Cena de Coff. Dancing King Infantil Little Groove Carnival Group, Regent Hassel. También botín Mini Rock Beats campeón T.O.B. Kids Carnival Group. Esto va para Pedro. Rock Beats campeón T.O.B. Kids Carnival Group con Río. Wow, está lindísima. Y botín Dancing King prejuvenil Don Flick Carnival Group. Esto va para Arnold Malberg. Nada ainda? Prêmio não chega ainda? Jesús. Que me não vou start arco ainda. Lagi, ia te... ¿Quién no? Se não matei aqui não. Interés más Fabay, Mini Rock Piece lujoso, T.O.B. Kids Carnival Group, Eva Rafael, Rock Piece lujoso, Champagne Kids Carnival Group, Circus. Y botín también Best Rock Show, Centro de Barrio Nord, NTG. Y por último, Body Road campeón, Little Groove Carnival Group, DJ Boot. Nice. Sim, mas... Congratulations, Natur. Están con ganando Sky, bom dia. Y nada sacan al ligero. Eso no es ni mucho. Sí, no te sabes. When is the last parade, they Sí, they pero- do the Agora, calculations. nós somos anyway. 7 parede, bora em soca gana. Para nós, para hindi nang ginam. So, wala. Batendele, ito yung EQ ka. Não sabe entender wala. Tawagi, batende, ito yung EQ. Sakit é steel pan. Touch of steel, bora em soca junto com Ashra. Nós estamos back. Nós estamos by life, nós estamos back solo. Play it like you should. Put in some trombone, there's some saxophone. Now I feel it beat all inside my core, and it makes me lose control. Hold me up with the vibe, I want it so good. Something I can't deny, I want it so good. Feel it running so high, touching is also nice. Sing the melody. Boom! Hold me up with the vibe, I want it so good. Something I can't deny, I want it so bad. Feel it running so high, touching is also nice. Sing the melody. Well, right now, boy, yeah, come sing it with me, come sing it with me, everybody, boy, yeah, come sing it with me. Not just this, we out on the road in the morning. The sun coming out this morning. The Lord, I feel it so
sleeping in the morning. Listen, the universe is so nice. Ask and receive with time. Sing the melody. Oh, hold me up with the vibes. I'm burning so high. Something I can't deny. I'm burning so high. Feeling running so high. Touching is also nice. Sing the melody. Hold me up with the vibes. I'm burning so high. Something I can't deny. I'm burning so high. Feeling running so high. Touching is also nice. Sing the melody. Cut that movie. Oh, yeah. Come sing it with me. Look. Oh, Barry boy, I want your feelings to me. We give us some feeling movie. I'm feeling so nice. We dancing tonight. Grab on to your side. We going to be alright. Just look at my face. Now you see me smile. What we singing? Come, I'm feeling so nice. We dancing tonight. Grab on to your side. We going to be alright. Just look at my face. Now you see me smile. And we singing night, 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 night. Hold me up with the vibes. I'm falling so high. Something I can't deny. I'm falling so high. Feeling running so high. Touching is also nice. Sing the melody. Hold me up with the vibes. I'm falling so high. Something I can't deny. I'm falling so high. Feeling running so high. Touching is also nice. Sing the melody. What we feeling? What we feeling? I'm feeling so nice. We dancing tonight. Drop up to your side. We going to be alright. Just look at my face. Now you see me smile. What we singing? I'm feeling so nice. We dancing tonight. Drop up to your side. We going to be alright. Just look at my face. Now you see me smile. And we singing. Hold me up with the vibes. I'm burning so high. Something I can't deny. I'm burning so high. Feeling running so high. Touching me so nice. Sing the melody. Hold me up with the vibes. I'm burning so high. Something I can't deny. I'm burning so high. Feeling running so high. Touching me so nice. Kiko Tomisa.